Guys, түрүүнээ ингээд миний Minecraft ингээд босхгүй байсан шүү дээ. Тэгэхээр би Minecraft 1.16-гийн татаад тэгээд тоглож байгаа байхгүй юу? Энэ дээр тэгээд trial episode-ууд хэлүүлэх юм шиг байна л да. За тэгээд бичэндээ орцгоё сайн гэж. Эндээ тэгээд модавал та харж байгаад нэг юм юмтай Bedrock тоглож байхад нэг юм хөө яагаад гэсэн шүү дээ. Баг байхад Bedrock. Тэр Bedrock-ийг мэддэг бол одоо зүгээр subscribe тагчаарай. Энэ ямар ч episode дээр би Ender Dragon-ыг бол устгаж чадахгүй. Тэлээ 5 амраа ороод явах та тэгээд ер нь бол би гам устгаж л удаатай л да. Гэхдээ тэр юм бүр тэр Ender Dragon руу очдог гадар штэ. Тэр мэн тэгээд Ender мүд штэ. Тэднийг нь олох цуглуулах гэж гайд тахгүй. Тэгээд би ингээд энэ episode-д ингээд Ender Dragon-ыг устгахгүй шийдсэн. Тэгээд ямар ч хэлсэн энэ episode-д би Diamond олж чадах нь бол харъя зөө. Episode-уудээс би энэ episode дуусах Diamond олох хүртлээр явуулаад байна шүү. Явуулаад авах би таартаандээ. Яа асруулах хөрхи. За одоо юм гэж крафтч. Окей. Стигма. Доошо майца. Шууд нүсэрлж шнэ наа. Энэ эпизод руу Diamond аваад олцгол юм шүү дээ. Энд Diamond олог хүртлээ зүгээр яана. Энэ эпизод явуулна. Одооны чулуунуудаа бэлдээ тавьчихсан. Тэтэшээ вот еще здесь я трогать дима их Миний утсан дээр нэг нь 21 миний юмнууд бол татагдахгүй юм байлээ. Таны утсан дээр энэ би суулгахгүй малахгүй гэдэг. Ер нь бол болохгүй байсан байхгүй юу. Тэгэхээр ингээд YouTube-ээс ингээд хайгаад зуухгүй юу. Тэгээд энэ 1.16-аас дата тэгээ болоод ажиллаад ер нь болоод байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ яг дээр дээ. Яг энэ яг болондоо гэж датаа тэгээд тоглож байгаа маа би. Ингэхдээ ийм болохоор хийгүй юм аа. Энэ яг Bedrock дээр яг нүүрс яг юм байдаг. Яг юм байдаг шүү дээ. Энэ эпизод дээр ямар ч байсан Iron тэгээ гэр барих гэж худлаа гэж хэлэхгүй л дээ би. Бүрэн эпизодоос тэгэл Iron болоод тэгэл гэр бариад эхлэх багтаа. Episode үргэлжлүүлэх юм уу санагдахгүй. За баг босон 19 баг болно шүү дээ. Одоо жоохон сулгах хахаад авъя. Юу юм аа. Бүр ингэж далдганаад ингэ нэр марцсан. Юу. Араа шара.
Тэгээд агуу магуу болоод олчмоор л л да тэгээд баярлаа. Носон жавка. Баярлаа. Тийч дахиад цагаан бас. Баярлаа. Үгүй ямар бүтээр авчих. Хоолтой л их болчихлоо яа. Хоолч мөр шиг юм шиг. Тэсэмаа. Яа нэрээ олчихгүй дээ. Бараг өөрөө болж шүү guys. Хурдан нэг дахиад нэг юм хань олчихсон цагаан олтой. Модон дотор байхгүй л тий. Би ичээсэн бүх юм далцсан шим. Би дуусаа, би яг дуусаа. Дуусаа. Ёо гурав биш тий. Одоо бүтэхгүй дээ нөө. Өөртөө атаж бейс мэрья. Юуны зомбигтэйгээ бодлоод үнжидөө. Даалаач. Чи одоо модоо шамбу. Яа нэрээ болтоо. Хурдан бейсэ бая. Ёо бро. Тасиш. Гинтатиш маа. Гиндас. Шээ. Сүүнээс ингэж худлаа хатсан. Я бүр хоёр юм тусаашаа. Ташаа маань. Хэн чулуу. Like and subscribe my channel. Ёо. Толоо мод гэ шампу. Дахиад нэг мод юм уу? Мод гэ чулуу юм аа. Тач. Iron. Like and subscribe my friend. Bullshit. Answer the question, please. Гэрэлтэй уулс юу? Тийм. Ёо, айрон болсон guys. Трус айрон болсон доо мэдгүй гэсэн шүү дээ. Ёо, айрон болсон. Энэ торч дээр цайтаа. Тийм дээр торч толцоо.
За одоо фернс чи. Трат. Хүүшээ. Фернс давъя. Нэг ордод. Нэг ордод тавьчихсан. За одоо ингээ хоолоо болгочмоор юм бэ. За бараг хонгор бар дүр юм чиндээ. Нүгэр жохо юу гэдэг вэ? Тик. За болно. Бараг дахиж. За энүүгээрээ би юу их удаа пига гэж хэлдэг үү? Хоёр крафтинг хийх. Моо нөхгүй. Оо. Болооч юм. Яа. Ингэчэндээ одоо тэгээд би айрон хийгээд авна. Айрон пикакс. Яа. За одоо тэгээд мах тэдрээ болох юм. Оо, нэг нүрсэгэрээ. Нүрсэгэжээ. Нүрсэгэжээ. За ингээд болж байна. Ямар шиг юм ахвал ингээд махтаа Subscribe my friend. Моглоо чиний жижиг юм гайхам. Guys. Би автаж шалаад орчихсон л боллоо. Манай дүнэлийн өрөөнд. Guys, би тэгээд баала тэр бичлээ төрдөг. За guys, баачлаа. Тэгэхээр одоо ингээд ата шаранд орсон тэгээ баач гэдэг шүү дээ. Би бол ингээд баачлаа төрнөс. Тэгсэн үү? Би тааж нэг чулуу мастад унаачлаа. Ёлоо. Нёч. Одоо энэ айрон ашиглахгүй энэ одоо энэ stone ашиглаж. Махаа болох. 63 дочтой болчихсон. Эрик шата. Бэйт. Cooked mutton. За явж л энэ хоолны асуудал болчихлоо. За ямар ч ингэж хоолны асуудал болж байгаа. Өглөө болох асуудалтай болоо доо. Яа ингэж одоо ингэж би ингэж нөөл байгаа байхгүй юу? Гадаа гахаа манай дүү урд чарлаад тэгээд нөөл өрөөндөө байгаа юм. Нөөл өрөөндөө тэгээд бичлээ. Нас чөрлөөд авах. Тэгэхээр ингэж нам гүн байлгах га тэгээ нөөлөн хүртэл нөөлөн өрөөнд байлж байгаа. Туурж байгаа та сонсож байгаа. Тий. Өглөө болоо заа. Яалаа. Юу баг өглөө болж гинөө. Хэнэ. Ганцхан зүйл. За дахиад мах юм. Тэр миний бэйс жижиг юм.
Бэс гэжтэй нэг чацхан юм гэх юм шүү. За дахиад доошго маятах уу яах вэ? Шатаачлаа нэг явж байна. Нэг махыг гэх юм уу? За одоо эднийг авчихна. Бас энэ бэс байхад хэлсэн зүйл таавь. Нэшч. Энэ бэсэл минь амир аваад нэг өдөр өнгөрөхөд амьд өнгөрөөлөө. Энэ газар бас хурдан ярилээ. Шороог нь үлтрэх. Надтай жимэлэхгүй юм нэг амаар. Хааш тэр дүр юу яа. Энд чэнэ эсвэл гэрээ барьчихгүй гайс. Траа юу. Гагцаш. Бэгэрээ барих юм яраг үлдээ. Тэ чивэрчөө гэж. Кив аа гэж хэллээ шүү дээ. Агуу байсан бол орхол байлаа. Наач тийм яхаа юм юу гэж урахтэй. Агуур орохоор ингэж амтд гарч ирээд алчхууд гэж яагаад шүү дээ. Оо тэнцээ бэ. Холмагны асуудал шүү дээ. Ёлоо дож орно. Крипер ставь. Иташаа юу хөө. Энэ л цааш юм байна. Энэ л цааш. Фото зингэл. Инкип. Сото самай. Туу. Дөрөмөр бол асуудалгүй. 3 настай болсон тэгээд ормороо чинь асуудалгүй. Оо, нүүсэрний дацсан. Оо, миний левел бар тавтай гэж. Тэгээ хамгийн дээдтэй 18 дээр үүжсэн. Би бол тэг 20 морж явсан. Тамраа ороод л. Юу яд штэ нэг цагаан байд штэ. Тэрийг аваад тэглээ гэсэн. Жоо чиг болчихно. Бэж гайс. Тэгээд сүүн өдөр манад намгон болсон байна. Яг зурагтал чанга байна. Таамаагүй хэвчээж. Хүүшээ нүүрсээ велоч чичээ нэмж байгаа юм шүү. Амар олон гарч ирээд хаа. Хүүшээ. Ямар олоор олгоч юу? Оо тэгсэн аяр болж идсэн. Айгу. Тут энэ Хоо.
Ийм айронтой баяр айрон төлөвтэй ч. Тэр нэг айрон байсан надад. Айрон юм шиг санагдаж байна. What does everyone fancy for lunch today? Үлдэнтэд нүүрсэг амаасаа гэдэг. I'm a bit of an expert at making Наа өдрөх болж байна та. Тэр өдөрцөө одоо энэ айроноор онцгод. to make a pizza. We need Айрон бол хамаагүй. Tomatoes. Юм бэ. Над дээр хэдэн айрон байгаа юм бол we've got all sorts of nice things. 10 айрон. Йоо энэ үрэ бараг төлөвтэй хэлэх юм байна уу? Olives. Pineapple! George likes pineapple on his pizza. Pineapple on pizza? No, that's just not right. In fact, I think pineapple on pizza is against the law. Тэгээд тийм гараа. It is actually not against the Тут аагараа ити. Яла. Хүнтэй тоглож байгаа. Дөрөв тааны ямар хэдвэр эпизодыг мэдэхгүй байна. Хүмүүс ч тоглож юм гэж бодож байна би. Надад хамт Minecraft тоглодог хамууд байгаа. Хамт хийжтэй нэг юмтай үг. Тэгэж хамт тоглодог хүмүүс юм дөө. Би өөрөө тэр тоглоо гэж хэлдэг байхгүй юу? Бүгдээр ингэж нэг Minecraft гэдэг суух. Тэгээд одоо ингэж камер орлоо гэж бодчих тээ. Тэгэхээр бүр ингэж хэл замжаагүй л өгч чинь. Анх тоглож байгаа Minecraft анх тоглож байгаа юм чинь. I'm just going to need it. Энэ амар баян юм бэ. И баян сайн уу? Баяалаа. Манай Дэвид хүүхдээс яг юм баян шүү. Ёо! George is big and strong too. Hello. That's enough kneading. Let's make the dough into 4 balls. 1, Баста. 3, 4. Чама бүгдээ би. Roll them flat with a rolling pin. It looks like a pizza now. But an expert pizza maker doesn't need a rolling pin. Watch this. Hello. Daddy has a pizza on his head. Oh, this one could be mine. Pepper, George, please Сара яриг болох байсан бэ? pizzas. I like making pizza. It's lovely and messy. Good. That's enough smoothing and splashing. Now for the cheese. Remember, Daddy, we're making funny faces. Of course. I'll use mushrooms to make eyes and olives for the smile. And I'll use onion for eyes and basil leaves for the mouth. I'm doing little tomatoes for the eyes and sweet corn for the mouth. George is using pineapple for the eyes and cheese for the mouth. Би яг ингэ аваад гаваас гэдэг юм уу гайд хөтээгээд. Тэгээд ингэ бүгэлж байгаа байхгүй юу? Cook, we can tidy up all this mess. You and Mummy can tidy up, and George and I can do some playing. Pepper and George like playing. Mummy and Daddy Pig like tidying up. Peppa! George! Lunch is ready! Mummy, your pizza looks like you. Oh, thank you very much. And your pizza looks like you, Daddy. It looks nothing like me. I must say, your pizza does Хажуу зөөр Peppa Pig гарч ирдэгтэй. Манай дүүгүүд Peppa Pig-ний донт ингэж. George's looks like George. These are the best Хүүшээ 8 баян юм биш үү? ever. Одоо юу нэрээ олж байгаа болов уу? Buried treasure. Хэли миний мод байхгүй болгаач. Let's do digging. I'm not very good at digging.
Мод байхгүй. One mole is good at digging. Wow, Molly's digging a long tunnel. Тэгтээ гадаа Found something. What is it? Wow, it's a pirate treasure chest. I wonder how it got there. It's a mystery. We better tell my daddy. My goodness, where did this hole come from? Daddy, we found some pirate treasure at the end of our tunnel. Treasure? How did it get there? We don't know. It's a mystery. Maybe we should call the police. They'll know what to do. This is the police station. Hello, police station. Hello, it's Daddy Pig here. We found some pirate treasure. Pirate treasure, you say? We'll be right there. Уусаа хүүгээ би мэдчихсэн. Hello, hello, hello. That is how the police say hello. Hello. I want to be a policeman when I grow up. Good lad. So, where's this pirate treasure then? Ингээ өрөөний асуудал болчих واخгүй. Suddenly, we found this. Yes. That's pirate treasure, all right. It's just like the pirate treasure we have back at the police station. Let's take this back and put it with the other one. Oh dear, police officer Lambert is dropping coins along the way. Right, back to the police station. Can we have the Nina, please? Why not? Пүүл армор болчих магадгүй шүү. Пүүл армор болчих шүү маа. Болохоор болох гэдэг юм шиг нэ энкив намайг. Wow, umbrellas. Зөө танад баярлж байна. Oh, that's not lost, Freddy. This is where we keep the pirate treasure. Oh, it's gone. Энэ өглөөдөр би маш азтай байна. Mystery. Өнөөдөр Майнкрафтын 1.21 дээр эпизод төлөвлөн гэдэг хударсан нэг та нэг санаж байна уу? Oh, and taken our treasure chest. Миний утсан дээр ажиллахаа болсон байлээ. Criminal master. Яа. No doubt. Би ойлгохгүй. I wonder where it goes. Look, there are coins on the floor. A trail. Let's follow the trail. We'll soon find out who took our treasure. We're outside my house. Энэ чаагуу байгаа. Coins, Пүүл. Now we'll never Би ягаад юу дандаа ингэ хаа ингэ it's a mystery. Shit. Who? We did. Тэд нүүрс болно хөө. Me. Нүүрс бүлтэрлээ арай л дэмдв. This is the tunnel we dug this morning. Тэрнийг айрон ч юм шатан. The police station. Пүү 37 айрон яа шатанаа хөө. Police station. But this is Энэ агуу миний гэр. So you found the pirate treasure. Гэрээ болгоно. Our lost property Чулуу. cupboard. yes. Mystery solved. Well done, Freddy. That was excellent, police. Тийм агуугаа гэр болчихно. I do believe you'll make a very good police officer one day. Just remember to keep your ears and eyes open. Who left that lamppost there? That's not a safe place for a lamppost. I'll make a note. Dangerous obstruction in Tan workplace sonstno. environment. Oh, you see, children, a police officer's work is never done. And the mystery Миний of айцаг the buried үргэлжлүүлж. pirate treasure is solved. Би сугаар амрээс. The marble run. It is a lovely sunny day. Rebecca and Richard Rabbit have come to play with Pepper and George. Mummy, can we play Happiness is Ticking on the computer, please? Sorry, Pepper. I need to do my work today. Oh, Why don't you go and play in your room instead? but we don't know what games to play. Oh, there's lots of games you can play. Тавар ингэж тавар ингэж гівэрчлээ. Or do a jigsaw puzzle. Савж байгаа бол We've already played with those things, Mummy. What about your marble run? You haven't Let's- played with that for ages. Marble run. Pepper and George love their marble run. What does it do? You pick a marble and you put it in here. And it goes timble tumble all the way down to the bottom. Ooh. I'll show
За, дэшээ гарч модууд амна ий. Жохон модны юм хэрэг. To the marble run. Let's make it the biggest marble run ever. Yay! Dad, this wiggly bit. And a windmill bit. The marble Yeah. round and round. Фу. Миний пирог баг болчих. Ready, steady, go! It's going down the windmill bit. And the wiggly bit. And there. Let's add more bits. Yes, let's make the biggest Нэлээд олон мод авах. ever. Хоол авчих. Хажууд нь кэвэж. I thought I heard your marble run, Pepper. Can I join you? Goody. Let's make it bigger. Daddy Big loves building the marble run. Steak. There is no marble run left in the box. Never mind. We can use other things, like this jigsaw and this doll's house. We want it even bigger, Daddy. I'll go and see if there's anything in the office we could use. Уул гайг ухагаар. Модоосаа. Daddy, we've added some more bits and bobs. Very good. And I found these tubes to make a tunnel. Wow, the marble will go all around the room. This is the biggest marble run ever. Let's try it out. Oh, can I go first? Okay, Daddy, you have to put the marble in there. Steady, steady, go! The marble is going all around the room. Ooh, it's going all around the world. Наад боод дэштэй шүү. There it goes. Хаана хаалгаагаа л манай асууч. Чи арга байна тий. Хайран бол чинь бүү 28 хаяа. Биш дээ. Ёо, тэнхраа юм. Тэнхраа юм тий. Бүдний надад игээд байгаа. House is a marble run. It's bouncing everywhere. Оо, хөөрхөн. Tagad чинь мото ингэнэ. Don't be the fish! Got you! Манай гайгүй. What was all that noise? It was the noise of the biggest marble run ever. In the future. Pepper is at Susie Sheep's house this evening. Mummy Sheep and Mummy Pig are going out. Don't worry, Mummy. We can look after the house while you're away. That's very kind of you, Susie. But we have a special babysitter coming. That'll be her now. Hello, everyone. Hello. It's my cousin, Charlotte. Charlotte Sheep is the babysitter. Hello, Charlotte. Thanks for coming. We won't be out late. You can watch TV, and I've made you some pizza. Oh, thank you. You two be good. We will. Bye. Bye. How old are you, Not- Charlotte? I'm 17. 17? That's very grown up. You can do anything you like when you're grown up. That's right. You can drive a car and even stay up late. Хөө. In the future, when Дүүшүүд you're ингээд you'll be able to do that too. Ooh, буглаач хин. Grown up even have to go to work, you know. that sounds fun. Can we stay up late with you, Charlotte? Sorry, it's your bedtime now. Night night. Sleep well. Night, night. Susie! Yes? Are you awake? Yes. I wish I was grown up. Me too. Fuck it. When we're grown up, Wow, we that will one. be downstairs watching TV and eating pizza.
pizza. Yes. And Sorry, today I'm for so pizza bored. day, I'm going to the cinema and staying up all night. 똑같은. In the future, we will have a Yeah. yellow car. Така итгэдэг. Yellow and Хүүш наашир. Одоо гэдэг Iron-гийн шатаад туссан байгаа. За дуус. Юу хэрэгж байгаа. We'll be a spaceman. Yes. Space. And George will be a dinosaur. Оо хайр мод. Оо би ямар мал харах гэж. Яа. Хятад ма. Яа. What's all this here then? Тамод ядаж л нэг автар мадны юм хийнэ. Your warrant, please. Труу ятууч. Very good. Off you go then. Bye. What will your job be? I will be a nurse. Тэнцэнгэ. You can make straight. I will fly a plane. Good afternoon, everybody. We are now flying all around the world. What will your job be, Peppa? My job will be doing important work on my computer. Надад стик байгаа мó? In a big house with fountains. Арай стик болно доо. Яа. I will marry Pedro. Энэ хайрнуудаа түү. And I'll do that too. Ямар ч юм түүлүүдээ авчих. And we will live with all our friends. Хариугүй дуусчих юм би. And all our children will be there. But who will look after all these children? We will. Time, everybody. Time party. No football in the house. Phew. Have arrived back home. Hello. Has everything been okay? Yes, everything's been fine. За, пул айрон. Are you two? Яа. Yes, Mummy. Эвлэ. We're thinking about the future. It's very tiring being grown up. Yes, it is. Гэтэ пул diamond болж үдэг байх үед миний царайг. Yes, you do. Good night, little ones. Good night, grown-ups. Peppa and Susie need a good night's rest to be ready Энэ шар. for the future. Юунатаа одоо үгүй юм. George are spending the day with Granny and Grandpa Pig. Granny, Granny! Oh, where's Granny Pig? Here I am. Granny Pig is wearing Өөрийгөө одоо ингэ. Today I am a caveman. Ooh. Яа, гэдэг пул айрон. in the Stone Age. So guys, энэ нас одоо ингэ энэ нэгдүгээр эпизод байлаа. Энэ эпизод одоо дуусгая. Bye.